Vinate yabotik smul kodantik, kala aihuokoltik. Jate yaskante yagnatik te mero kushul te Dios te chunestike. Hayun te manao te kushule. Hunawo tanyakak opon. Como yashak batak op como kushul. Hayun la yalta de Jeremías 33:3. Auta yabonik ok oponawonik yame hak beyesh. Yame sut beyesh talel te akopike. Yame kabe shawik te bin maba na ojike te bin mukul pe yame ka nabix cuenta il. Tamante historia yun te skop te kahwaltik hilem te skushlehal te job. Te tohta winikil. Mai bin chopol yaspas. Sok shi ohta lek te kahwaltike. Pero cham te snitch nab. Lach tes biluk te chams balam. Hasta tzakot euta chamel tes nukulel tak ael kohel. Jutsul hilel ta lum te job. Pero la yal. Taman de Job 19:25. Pero na te kushul te escolta iguanes kune. James mukul kodantika biti agnatik te mero kushul te Dios te chunestike. Yak me gil velat. Yasna te bin aita wotan. Hayun aunque vaya la wokol. Jameshana te kushul te Dios te chunestike. Mawachamen ya yay botik te koptike. Yasna te bin aita wotan. Yasna te bantik ushkawaye. Jame yasmuk ulina wotan abi. Te kana te kushul te Dios. Te escolta iguanes kuntike. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.